Bismillahirrahmanirrahim. Marorain sound? Salam Saudia Asta wassalam. Marorain sound? Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Maryam Jailan salam kem ulapan ahlimu. Oh, tindak Abdul Haris marorain sound? Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum Syekh. Lodi waalaikumsalam. Sound Maryam. Watching from Makkah, Prince Aziz Omar Sinsio. Yes. Maria udah. Oke, alhamdulillah. Salam katon waalaikumsalam tarawih. Paling kesebinganmu tarawih. Waj Creed Musa. Wassalam Syekh Adulan. Yes. Masyaallah. Oke, rin sound na to. Oh. Pampitan yung kewanan. Pahampitan nyo ing kaibanan mga kakasih nato supaya kapag sausahuhan nato in ilmu sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay na, alhamdulillah. Wala na mag-shout out, sila kita mas mag-lecture. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bil Qur'an wa hadana lil iman wa syaraha fi sudurina lil Islam wa ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahun tafarrada bil kamali wat tamam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Alladhi ballagha ar-risalata wa addal amanata wa nasahal ummah. Wa tarakana ala mahajjatil bayda'i layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka wa takhallaka wa ta'addaba bi adabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga barhummat jamaah kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Arum ini yari na isab kita niyo magmuhut-muhut sin parkala tungod agama amuin agama wayroon piyagdihil sinallahu subhanahu wa ta'ala malainkan isyu-syu sadya ingkya kasihan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Demikian salawat iban salam papanghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amuin nabi nagluwas lungsad, nabi nagpatumtum ka tutanyo sin parkala pag-agama iwan parkala sin kabuyanan nato di hadunya. Jari niya mga barhummat jamaah kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Harum ini manyu tiyo mamuso kita niyo deng hamanga panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin parkala kabuyanan hadunya. Ampa indunya amuna ini in panagnaan bisita sing kita niyo. Panagnaan yulaan sing kita niyo. Ampa indunya
tumtumun singkitan niyo, maglulukay siya, maglilingkat. Indunya, maglulukay, maglilingkat. Ampa in kita manusia, maglulukay kita, biya luparag busbuk di na magdarayaw in kabuita. Sawab in parkala dunya, amuna ini, in dunya ini, kialipay sintaw katan. In dunya ini, amuna ini in dunya, biag lumba-lumbahan si manusia. Walaupun wala nila kaingatan, wala nato kiyahatihan, in sarayaw-rayaw, pagmut-muhutan, iwan paglumba-lumbaan, bang uno imahinang mo, ikakawa mo sin rida sin Allah Ta'ala. In dunya, whether like it or not, asal in dunya manaykod. Damikyan in dunya, damol magsusong impangumulan sin dunya, damol magsusong magtatawd in decoration niya. Damol magsusong in dunya, maglalaas in dunya, damol maglilingkat in dunya. Kita niyo ba? In dunya, mag-update siya. May tali mag-update. Inakaunan sambuanga, kay nga tanda si mga kamaasan na to. Amin nakaw na naghula mari. Bang biyadi indag busin dunya, sin sambuanga. Aw nagyaning kawanan, basakan pa, matawd sapa, matawd dagat. Biyaon haturay in sambuanga. So biya kita biyaitan, in dunya ini, maglulukay siya, maglilingkat. Sa amun ini, impiagmut-muhutan na to, piagagawan. Ampa inallahu subhanahu wa ta'ala, aun tiyatagaman niya ha mga bariman, lawiling ha, lingkat sin dunya. Ampalong Ibnu Abbas, radiyallahu anhu, in dunya ini, bang pakitaon indagbus niya adlaw akhirat dumatong ipakita sinallahu ta'ala long Ibnu Abbas. Amin inkulo na lang nga azujun syamta. Biasa lang nga amoy dagbus malaas. Dagbus siya malaas. Tamo? Biasa lang nga dagbus malaas in dunya. Sa imakaino inurain doon, yari na kita biyawaitan sin parkala, kahalan sin dunya, sa masira imanu siya, nagaapas sin kasaddapan si dunya. Impag dunya na to, wala kauliyang sinallahu subhanahu wa ta'ala. Siya impianglangan kay mo sintuhan, amin makalando impag dunya mo, ay bimakna kalupahan mo impar sukuan kay mo sintuhan. Kalupahan mo bang uno in kawajiban kay musintuhan. Kalupahan mo bang uno in mapatut mo hinangon di dunya mahinang natuluto adlaw akhirat. Ampo in kamatawran din kato. Tuyo na mag-ingat sing kamatay. Long niya mag-ingat sing kamatay kakinisan. Isoy-soy. In sambong ko kay mo, bisan pa kita niyo imingat, sin parkala, sin kamatay, insuway na tulawi ingaton, bang uno imara na tuluto bang mapatay. Ang pendunya lang nga bin Abi Talib radallahu anhu, indunya yaumul amal, walaysa yaumul jaza'. Alam niya, bin Abi Talib, radiyallahu an, in dunya ini adlaw paghihinangan. Amuin ini inhula paghihinangan. Walay sa yawmul jaza, bukun adlaw pagtutungbas. So in adlaw in dunya ini, amutoy ini bang upamahan nag-usaha,
Bang upamahan nagusaha, piyagkansyahan nato sin ibadat nato. Nagkansya kaurihadon niya, madauhat min parungtungan adlaw akhirat. Biya sintaw magusaha, intaw magusaha, nagsisib sa sinuntong niya, bibis tayo untong niya. Bibis tayo untong niya, pag-uus tiyataw niya, o masulkuman siya. Subang imano siya magkansiya imano siya, alam sirang kapito makaminsanda, o masul pag ukab niya singkansya niya, di akad kay nihan. Unim maksud simbis sarako. Ing maksud singkab tangan simbis sarako, aun masul ding kato, huminang kita niyo ibadat, suway sadya, mabut inadlaw Jumaat. Magsusong inadlaw, magsusong in pangumulan na to. Damol sumong in pangumulan mo, damol sumong in pardusahan mo. Ang pendunya, damol sumong in dunya, damol siya lumingkat. Kita niyo? Baliktad. Ape manusia, lugay niya maglulugay di hadunya, maglalaas siya. Napansin niyo? Nakauna pagwa mo, pagtawag kay mo, baby. Baby boy, baby girl. Amati pagtawag kay mo, nakauna. Si mawul-sumul man kaw, pagtawag kay mo, tiyawag na kaw kuya. Tiyawag na kaw ate. Tiyawag na kaw uto. Tiyawag na kaw kaka. Simong, pagsungat to na isab, nakasawa na isab kaw, nakaanak kaw, impagtawag kay mo uno, daddy. Impagtawag kay mo ama, ina, mami. Subimana, magsusong inummol mo, magsusong maglulukay kurihadon niya, maglalaas kaw. Sumong day sabing level mo, sa insong sin level mo, sung pakalaas. Okay ra sana bang sumong in level mo, sumong in kalas mo, sumong day sab inamal ibadat mo. Ang payan sa umulamat, miabot din 2020, sa di kita nyo magkapinda. Di kita nyo magkapinda yung kakahinang nato. In suwain tiyap-tiyap rin kato, sa kahaba dumatong impatahunan, sumong in kapag anak niya, sumong in pangumulan niya, suway sumong in kakahinang niya. Ang kita, wang dumatong in pagbata ta, magkugkuyag kita niyo. Long niya birthday ko hadlaw ini. Magkugkuyag kaw. Kimuyag kaw, simpag birthday mo, simong ipangumulan mo, impangasubo, inwakto simpag kugkuyag mo, simpag birthday mo yan, impangasubo. Ikapag kugkuyag mo ba adlaw akhirat? Kita mo? Di. Insuwain tiyap-tiyap ng kato, bang simong ipangumulan mo patas, suwain mo talion. Pila na ba iniinahinang ko ibadat di hadunya? Pila na ba inahinang ko inidaakan sintuhan? Pila na ba inalupas kiniwakto? Ay mga salihin na kauna. Pagdahon nagbisarain sa amin. Laong niya, kolong niya, baran. Pila tahon na kaw rihadun niya. Pila tahon na kaw. Pila tahon na inahinang, pila tahon na kaw rihadun niya. Pila tahon na isa binamal ibadat mo. Ang patumtumon na to, di kita nung pindahon sinallahu ta'ala. Bang na to, di pindahon ingka kaimbaran na to. Inagi sinallahu subhanahu wa ta'ala, la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di ko pindahon ingkahalan sinhambuk din kanyo. Di pindahon sinallahu ta'ala inhambuk ginhawa din katutanyo hingga suhay kita ni magpinda. Ipangasubo. Every year kau mag-celebrate kau sin pagbata mo. Kuyahan kau. Impangasubo ikapag kugkuyag mo adlaw akhirat.
Insuway tiap-tiap ring kato, sumong impangumulan mo, suway mo bangumbuli rapat, siusulat mo, bangumbuli rapat, re-record mo, pila na inumul ko, impangasubo, pila nawa, waktu inalukpas ko. Aming problema ba kato ini? So, absin, manapso kita niyo. Manapso. Ampay manusia, karya salisin manusia, manapso. Uy nagis na Allah Ta'ala, innal insana khulika halu'a. Sabun nato di manusia, piapanjaris na Allah Ta'ala, manapso. Kita mo. Nabiyasin sambat kukain na, magsusung, inumul mo maglalaskaw. Impulse tawag kay mo, bibi, hikarwa kuya, hikatunya, daddy, pag ikaw patuloy ni pagtawag kay mo. Grandpa, grandma, lolo in lola. Limas na kaw. Subya kita iyan, maglalaas kaw rihadun niya, magingi kaw ragbus. Pilay nagdudurog-durog na kauna. Kita may mga artista naglilingkat-lingkat. Haturin nagbus nila biyaon, kunot na. Matagbo pa malingkat in kunot. Makampay badyo bang nakunot mapilinsa. Ayaw simbay ko. Nalang mo to, magpabilo man ako. If you can't, do it. Sa problema na ko lang. Mamaya kiwan sindi, bisan pa ko nagpabilo. Pilin sa mimbay ho mo, haunda waktu rumatunda, mugto de pagpilin sa mo yan. Ipangaso mo. Di ba kita nung masipog patuan humalop, lukay na to di hadon niya? Inlukay na to di hadon niya, nag-inom makan kita niyo, pila ba inibadat na tiyalop patuhan? Aturan nyo ba, ikitawin ninang naturiyadon niya, matug, umaon, magusaha, magtamong, biyak to na sadya. Di kita nung magpakasung paunahan, in sunnat pagkalupahan nato, in sunnat witir. In sunnat mga duwang karakat pagkalupahan nato. Di magsung. Okay rin nga to. Sa yung problema rin nun, amin tao magsambayan, jumaat na sindong jumaat, himumul na pila tahon, wala na napinda. Subhanallah. So kita manali. Ang pendunya ini tumtumun na to, amo na ini imakajodya na kay mo bang mo ini di ayurahon maraw. Bang mo ini di ayurahon maraw, amo na ini imakabinsa na kay mo. Ingkapuan kamasan na to, ang masul imyan kay mo. Laong natuan, pag iskul ko maraw, sawab may taamura ni pusaka ko. Bunalyad to. Sa kialupahan na to, ti aun lawi, mahal nga ipusaka rin si pag-iskul. Pusaka pag-agama. Pusaka pag-agama. Sawab bang inanak mo, pusaka mo si pag-agama, di siya malupa pag-akhirat. Aming problema ba kato ni aming pangarap na to ini? Pangarap. Sawab sin pangarap na to ini, amo ini masul mamagang sin maksud mo dumaugat sin kabuhi mo, iban rida mo padlaw akhirat. Ang kanalaw niya, Ibn Abi Talib radallahu anambuk sahabat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pihilian. Long yan, Ibn Abi Talib radallahu an, innama akhsa alaikum ithnatain. Long yan, Ibn Abi Talib radallahu an, sabun natud in kabuhaan ko kanyo bang jumatu indua perkala ini. Bang jumatu indua perkala ini long yan, Ibn Abi Talib. Uno yan. Long yan, Ibn Abi Talib radallahu an, tulul amal wa ittiba'ul hawa. Tulul amal wa ittiba'ul hawa. Amin mahaba in pangarap mo. Sawab sin hawa sin pangarap mo yaon, ang masul kalupahan mo na inadlaw susungon. Kita kaw. Inta usubul, aun masul bang sa mangarap lang niya, suway na ako makaasawa ang pa ako maglima wakto. Pangarap niya. Pansin niyo?
Nakaasawa man siya, iman na isab siya, bang akulong niya makaanak, bang akulong niya, aw napag-usaha ko marayaw, ampa ko maglima wakto. So, si pangarap, walang masamang mangarap. Walang masama. Pero ang problema sa pangarap, nakakalimutan natin ang milibingan ay pinapangarap din tayo. Doon man siya nakasawaon na usahan niya, iwan pagyan niya, suway na ako makaanak, apa ako maglima wakto. Nakatuna. Nakaanak man siya, lang nga, suway na yung mga anak ko makatalos mag-school. Subhanallah. So, si pangarap. Nakatalos man nag-school, iman na siya, suway na yung mga anak ko taga pag-usakatan. Allahu Akbar. Sampai unin akis na Allah subhanahu wa ta'ala, alhaakumut takathur. Aw nyo na impyagtipunan mo sinarta mo. Aw nyo na impyagbansagan mo sin mga kaanakan mo. Aw nyo na impyagsangsaan mo. Aw nyo nanwala mo piyagtugan harumi man sinadlaw, bang mamu madawhat ni maksud mo, hatta zurtumul makabir, hingga biyaon kumul na indagpakan mo. Talion na to maraw mga temangon. Pila years na kita nuriha dunya. Unuin na hinang na to. Ilugay na to di hadunya, pila inibadat na hinang na to. Pila. Nag-inom makan kita niyo. Sinni'mat sinallahu ta'ala. Sa akyalupahan na to. Ingkapatot sinallahu ta'ala. Sawab sim pangarap mahinang tikduanan. Doon man siya ang nausa si mga anak niya. Iwan pagyan niya. Suway na ako magkasinan. Ampa ako mag-ibadat. Diakpakan saja sing kamatay. Wayroon na ahad. Sawab may ta. Pasalantuan. In parkala pangarap nun wala na agad na inang sawab. Laung sinali bin Abi Talib radiyallahu an, fa inna tulal amal yunsil akhirah. Sabon nartod in mahawa in pangarap, mahinang tikduanan kalupahan na inadlaw akhirat. Allahu Akbar. Bunal. Kalupahan na to inadlaw akhirat. Kasi sambat, wayroon sa imagpangarap kita. Sa problema rin doon, amin nakalando, sabs hindi mo na madawgat, kaya lupahan mo na inadlaw susungon. Sawab ba sinapso na to ini? In gadget, magsusung. Magsusung in gadget, magsusung in bahay, magsusung in katan. Sa ikaw di ko magsung. Di magsung in ibadat mo. In Allah subhanahu wa ta'ala, hasuwon na kita no adlaw kiamat, singkatan na inumakan na to di hawawo misin ni'mat niya. Ayaw pa yung pangasubuan in tao when nag-ibadat. Bisanin nag-ibadat, asubuhon pa. Damit kan amo pa hindi magsusun, halom sinarka, walau pun bisan halom sulga magsusun sawab mayta, kulang inahinang ni amal ibadat di hadunya. Subhanallah. Subhanallah. Magsusunin na halom sulga, kulang. Saing pangasurin doon, sawab sinini, pangarap natin, hamin ini mamagang, kalupan natin adlaw akhirat. Ikaruan niya lang niya bin Abi Talib bidallahu an ittiba'ul hawa. Bang niya agad nasadyain awal nafsu niyo. Ya agad nawal nafsu biyadin. Agarun na tunajin awal nafsu na to. Uno-uno ing kaibugan sin mata, uno-uno ing kaibugan sin kanapsuhan. Hinangon. Bisan pa ing kaunan niya kaingatan na haram. Kaingatan na lang sara patuan. Uy, umusahara. 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 Bisang kaingatan haram. Sawab bita, sawab sin, napsu na to. Ya agad na to in awal napsu na to.
Aun pamasul agarun na tinawal napsu na to, ang painallahu subhanahu wa ta'ala, bang magbaita simparkala biya ini, imagibadat ka niya, ini magtagipon ka na biya ini, ni sanungungun. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagpatumtum kato simparkala sa kubul, katawon san kita. Sa bang alabang in kapuan na to, kamaasan na to, umiyan law nga tuan, mangi imag-iyan asin bang dum. Kumakad san kita. May tagaw kumakad. Binsing kapuan mo. Sa imbin kay mo sinkapuan labing nakapuan pa hamunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkatan si timing nga sambahayang malayo parahmat sintuhan. Kita mo. Sa di sa dumungog. Bang mangi magbi asin sindum, magngan asindum suwe kulong nga dagat, nawas mangi tanam kumaun ko tiulaway asin. Bang kamu. Kakarunta. Sa imbita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunya malanyap, wayro natin kato. Di kita nung magpanali. Di kita nung magpanali. Sawab sinapso natin yaakad sadya. Bangong manuisoy kay mo biyay ni mangi magsapurum agarun mo. Sa in Rasul sallallahu alaihi wasallam na may aung kasiksa na lom singkumul, katawahon kita. Katawahon. Piagbin si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in syara, dinin ka na sinallahu ta'ala, piapadagmus ka ng syara, hukuman sintuan, umuyom kita. Sabang soy-soy sintaw katan akarun na to. Ang pamasun, manggura-gura pa kita no kaguruhan. Amin napso ini imakarara. Ang pabang napso ini rikapagangan. Laung nyali bin Abi Talib radiyallahu an bang innapso mo di makapagangan. Hangaron mo na sadya yung kabayaan mo, di na kumaga na pusaka, pamaita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiwan sing Quran, o masul. Laung nyali bin Abi Talib radiyallahu an, fa inna ittiba'al hawa yudhillu anil haq. Sabun nartud intaw agarun niya sadya in awal napsu niya, manglaungi ka na ding hakasabun nalat. Nabunal. Intaon. Manglaungi kay mo hakasabunala. Ayaw naman kita nung magad suyu. Sa intaliun na to doon, uno imahinang nato di adunya. Uno imahinang nato di adunya. Nabang inyat mo parkala sa jadunya, di na ko magkapinda sa umulamat. Sumong na sadya sumong impangumulan mo, di magsung inam malibadat mo. Gaitan kita no sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith ng kan Zaid bin Thabit, riwayat ng kan Abu Daud. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kanat niyatuhu al-akhirah, jama'a Allahu shamlah wa ja'ala ghinahu fil qalbi wa atatsu dunya wa hiya rahimah. Allahu akbar. Ilingkat simpatumtum si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mo. In parkala dunya. In maksud sinallahu ta'ala pianjari ko maripa dunya, may takaw papagusahon. May takaw pakaunon. Pakaunon kau sawa basupaya kumusog in jasad mo, sumujud kau, iban makatumtum kau sin ni'mat o deng hatuan. Kita mo? Kita mo? Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang inyat mo akhirat, murul in dunya. Ang kanda aun masul maininu kau, bang parkala na dunya impagbisarahan, law irubin Padilla, pagperang pinag-uusapan lahat ng tayo nga nakikinig. Subhanallah. Pamunal. Aun masul pagkatay kuran si manusia. Aun masul. Adapun bang akhirat inniat mo,
paluhayon sinallahu ta'ala yung pag-indon niya kay mo. May ta. Sawab indon niya, bukon siya tutog. Bukon siya tap-tap. Nabang iniyat mo yung akhirat siya jalaw. Sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Waman kanat niyatuhu al-akhirah, jama'allahu syamla, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, wa atatsu dunya wa hiya raghima." Isyusyu iniyatnya akhirat. Unim maksud niat akhirat. Insarakkannya karena akhirat. Insujud ibadatnya karena akhirat. Inlugto na matumari karena akhirat. Ingkatan inang na ibadat karena akhirat. Akhirat katahan. Piara yaw niya, wajama'allahu syamla. Tibuukun sinallahu ta'ala ingkatan pakaradyaan niya. Biarin dagus tibuukun. Bang mo kaya ingatan inya undi na ikamumpa at kay mo. Wairun paruli mo. Di ka magparuli. Waja'ala hinahu fi qalbi. Pag-uwus inatay mo niya, impangatayan mo, papagdayahon sinallahu ta'ala. Diyan papagdaya. Mag-ibog kasi kita niyo masul pag kita na tuim mga nagkukupor, malingkat imbay, malingkat in sasakatan, malingkat in cellphone, malingkat in kabuyanan. Sometimes, ma-hurt kita niyo. Makaatod kaw, nagkukupor sila. Nagsisirik sila. Sa may tamaraw in kabuyanan din kako. Wala mo ti kaingatan. Imaksud simparkala, amuin papagdayaw sinallahu ta'ala, unuin aun kay mo satisfied. Makalamay ikaw tahay malago pagsyukur mo patuhan. Makalamay ikaw tamban malago pagsyukur mo patuhan. Watat dunya wahiragima, bisan pa maun kay mo, inkasanda pandunya, dumatong maun kay mo, way paruli mo. Sa wablong mo, di yan ikarir kako kamumpaatan. Di lang ikarir kako kamumpaatan. Ha? Nalaw sinabi, syumpatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith, man kanat niyatuhu dunya, farraqallahu amrah. Waja'ala faqrahu baina aynayhi. Subhanallah. Law sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isyusyu in kaaunan simniyatnya dunya saja. Niatnya dunya. Abo ko ni maksud tarendi, di na ko alumo, di na ako mami sasakatan, di na ako mami cellphone, di na ako magpainang bay sa wabmeta, dunya ra. Ayaw, malawng kaw, magmana. Malawngkaw. Sa imaksud din di, kumako simpag dunya mo, aaturan syara, kabayaan sin Allah. Ari mo kalupahan, impalsukwan sintuhan kay mo. Kita ba? Ari mo kalupahan. Laung sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kanat niyatuhu dunya, farraqallahu amra, isyusyu in niyatnya dunya sa hinang pulak ka na tun sinallahu ta'ala ingkatan pakaradyaan niya. Pulak ka na tun. Waja'ala faqrahu bayna aynayhi sarta. Papanjariyon sinallahu ta'ala impangatian niya aut sindua mata na sa miskin-miskin. Biarin dagbos, ba't maloy kahatihan? Napansin nun senator? Yung mga politician, tabi ada yang buku nasib kataan. Kaya matauran ba? Napansin niyo? In nakurasin PhilHealth yawn. Gimagadji natya ibuhan. Nakatatabok ibuhan. Nakakasin ibuhan. Sa may ta makapikil pa manakaw. May ta makapikil pa mangawa. Pasal maita, inniatnya dunya, pia miskin sintuhan in pangatayan niya. Tawin na buong rebilya, dayahan na sound, da Jingo Estrada. Dayaan na. Yung mga kafir yaw, malingkat pa may kato, sa may yun, kumita manakaw, sawab maita, inniat nila dunya. Ang masul mag-ibog kita no hataw rayahan.
may takita no mag-imong. Makasubo ko simbaran mo, may tako miskin. Insyayaon, mashallah. Sibo na isab kami. Wala mo kaingatan. Laong sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul fuqara qabla al-aghniya bi 5,000 amin. Ini injajakpatan si miskin. In miskin, bang kau mapatay, di ko pa, wero lakad asubon kay musintuhan. Ang pintawrayahan, mataod, pangasubo. Mataod asubon kay mo. In miskin, laong sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makauna pasurun sinallahu ta'ala in mga tao miskin. Pasurun sinallahu ta'ala in tao miskin. Ang papasurun in tawrayahan lumugay pa 500 tahun. Nasusakaw miskin kawadun niya. Masipit ba sabing kahalang miskin? Ba tabunan? Amin niya kikita-kita mo in tao in pamayra, in pangaong kaun, in panamong-namong, aun masul pagatod mo, simbaran mo, di aga di kaabay. Sa ikaw masusah. Sigpit yan tiyahanan mo, sigpit yan kasyabalan mo, sigpit yan wala mo na dawgat adlaw akhirat. Ikaw in panagnan pagdapa-dapaun sinallahu ta'ala sulha. Sawabwayroon na pangasubon kay mo. Ang paingkit tawrayahan asubon aw nuyusal inarta, aw nupyakay inarta, aw nuyusal asubon kataan sinallahu ta'ala makambok. Ang kanamakaw na sumud in miskin ang pintawrayahan. Timasusakaw. Kita mo? Along mo, aw masuliman kita. Yun daw lang yan. Awlan ni akhirat, ang dunya na. Inallahu ta'ala imyan, la tansa nasibaka minad dunya. Ayaw mulupaha imparusukwa mo di ka dunya. Unim maksud sintuan, ay mulupaha yung pag-ibadat mo kanya. Impagpangadji mo, impag-akama mo, ay mulupaha. Makam sa ining miskin di ka tutan yung mahayang. Miskin di ka tutan yung mahayang, matug kita no iwan electric pan. Matug kita yung iwan aircon na to. Matug kita yung iwan kama na to. Mahayang miskin. Sa zaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakalandoy sigpit. Kalando. Maghanigin mga sahabat daun hulma. Maghanigin mga sahabat batang hulma. Mismo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang bukmas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sa sinahambok sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Limim pa atay kud sin Nabi. Limim pa. In Rasul sallallahu alaihi wasallam mawaya magkasaddapan duhulan sintuhan. Mawaya magdaya duhulan sintuhan. Sa wala niya pini sawab kaysyo, sawab sin ikaw iwan ako. Bang mayan kita no kasilakan sinagama. Bang mayan kita no makawatok pa agama. Piag-asagan dugo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang mayan kita no makawatok pa agama. Sa hazaman na tubiyaon. Kaya lupahan ni nagama biyutang patay kod. Piakusugi pagdunya. Subhanallah. Kita ba? In Rasul Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an magpamigpinintihan sinapdi di magpakaon mga tuadlaw. Khalifa Abu Hurairah radhiyallahu an di magpakaon. Saway mo karungugan kanila reklamo kaya pasaran sila sintuhan. Ay kita niyo. Kita niyo ba? Piya na yung tao miskin. Way na usaha. Saan ipapasaran sintuan, makakaun patahay.
Inda Umar ibn Khattab magpamidpid intiyan sintungan do sinapdi. Azaman nagapi nahambok sahabat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isiyo. Ya Abu Hurairah gimu asintungan dum. Gimu asintungan dum. Pag asintungan dum piaglanggal ni Abu Bakar. Paglanggal na yung Abu Bakar meta ko ya Abu Hurairah law nga ya Umar. Ya law nga luparag bus mahagot tinhula. Lanyaw di makahati. Sakaling gimwa na isap. Nyatro isap siya kan Umar. Pagwal Umar naglanggal sila meta ko Abi Hurairah gimwa. Mahagot tinula. Ano nga o Amiral Mu'minin? Pag sakali pagkatlo nagbak sila sin Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam biyak si mga sahabat. Nangasuya Rasul may takaw nakakuha. Laung isab sin Rasul may takaw mo gimwa. Laung Abi Hurairah radhiyallahu anhu iwan ya Abu Bakar Siddiq iwan Umar ibn Khattab ya Rasulullah yapdi kami. Subhanallah. Way kami nakakaun. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkaimasu sila may tako ya Rasulullah nakagawa unin lagi ya Rasulullah long sin Nabi Muhammad sambil ako nakakaon. Kita nuri. Piano tao miskin. Sa wayrong nalipay kanila. Why? Sawabing pangatun sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parkala dunya way halga. Sampai iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law kanatid dunya tazinu indallahi ba'udah. Bang sadya long nga himal ga in dunya ini biya sadya pik-pik hilam. Di pa inumun sinallahu ta'ala im mga kafir bisa ng katutubig. Tamo? Sa way halga sin dunya ang kanwala angkan kita mo simadap pa in mga kafir din kato. In Rasul sallallahu alaihi wasallam si mga sahabat lando magpakananam sila abdi. Pakananam. Ang mukmas sa Umar ibn Khattab di matangis. Nagtangis si Umar. Unik yatangis si Umar ibn Khattab. Imalup siya, kita na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miyangon deng hakulangan limin pa imbatang hulma ataykun. Limin pa mikitin bagumbon hataykun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakaasubok ka iluin Umar. Timuto iluhay Umar. Tagtangi si Umar ibn al-Khattab. Uning kaya tangi si Umar. Ya sumusa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, ma yubkika ya Umar. Ya ka Umar, uning piyag dangul mulan mula yan. Uning kaya tangis mo. Long ya Rasulullah, in Kisra wa Kaisir, inna kurasin Rum, inna kurasin kuffar, inna kurasin mga nagkukufur fatuan, yatamatta'una fid dunya. Nagkasaddapan sila di hadunya. Nagduhul waya sin kasaddapan hadunya. Natug hakamak, natug kantil bulawan, naginom habulawan, wa anta afdal minhuma. Ya Rasulullah, labi kau afdal din kanila. Labi kau afdal. Pagkabihatuin akhi, labi kau afdal. Labi afdal in Rasul ha mga tao nagkukupur. Sa wayroon na ng kalipay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imparkala biat wala imibog in Rasul. Urin agi sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, Kisra wa Kaisir. In Kisra wa Kaisir nakula sin Rum.
Yatamatta'un, kita mo nagkasadapan, nagkukuyag, nagdulwaya sing kawayan nila hadunya. Nawing katan kasuswakan nila. Kiarul katan ing kabayaan nila. Laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujjilat lahum tayyibatun fi hayatimid dunya. Ya ka Umar, kita mo naglimpa hatay kud kimbatang hulma. Kita mo naglimpa in desert haba atay kud ko. Pagumuslong mo inda kaysir in mga nagkukufur patuan, mahayang in panugtog, mahayang in pamaybay, nagtulang habulawan, naginom habulawan, laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujjilat lahum tayyibatun hayatimid dunya. Ya ka Umar, pia unana, pia us-us na sinallahu ta'ala in kasadapan nila hadunya. Subhanallah. Pia us-us na in kasadapan nila hadunya. Way nasuko nila ang akhirat. Wa nahnu ukhirat lana hayatimil akhirah. Ada puning kita lang Umar ibn lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pun in kita no naggugol al muslim. Ada pun in kita no naggugol al bariman. Ada pun in kita no nagsabar singkatan ni'mat. Wala na to na dawgat piyag syukur na to. Wala na to na dawgat piyag sabar na to. Lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukhirat lana hayatim tayyibatum hayatim akhirah. Ya hala sajjaka tu sinallahu ta'ala in kasaddapan na to adlaw akhirat. Allahu Akbar. Tiyahala sawab akhirat in sarayaw-rayaw pagulaan. Akhirat. Ay Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala nakatug maraw. Way nakauyo min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maraw. Pasalan sadya pagtali ha mga ummat niya. Rasul waktu nagpasampay sinara maarap pataip. Piyagtilo sin mga tautaip. Asama bisyo, bukun sawab sin kawasan niya, sawab sin kita niyo bang man kita niyo hidayatan. Sa umat ini, biutang nato patay kud piyalabi natin pagdunya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarayaw-rayaw manusia. Sa wayroon nalipay ka na wayroon kaya ibog ka ng parkala dunya. Di siya mag-ibog, in kita ni tuwan. O masulbang kita no makaselfon, amin bustak-bustak, akad kita no di makatug. In kaban na to, maka-iPhone kita no. Ay kau maun paparkala di mo kakausan. Ayaw. In ni'mat katan ni subo tumtumun na to. In katan sin ni'mat din wala mo na daw at adlaw akhirat tumtuma. In Allahu ta'ala adil. Adil na Allahu subhanahu wa ta'ala. Wala mo kay ngatan in parkala kawi na to hadunya. Siyapan tun sin Allahu ta'ala biada tubig ulan magtu dengan taas langit. Biada tubig ulan. Ulin agis na Allah subhanahu wa ta'ala. In agis na Allah ta'ala, wadrib lahum mathalal hayatid dunya, kamain anzalna'u minas samai wal ard. Kita min agis na Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhtalata bihi nabatul ard. In siyapan tun sinallahu ta'ala, in kabuy na to di hadunya, biada sa pantun ulan timu ding hatas langit. Fakhtalata nabatul ard, lumamugay maun paparaka, lumamugay siya. Pakay lumamugay sa maun palupa, bat tumubo impiana nun. May tasyapan to sinallahu ta'ala biya ulan, biya tuwig, in kabuy tadi hadunya. Sawab in kabuhi na to di hadunya, law si mga ulama, al-ma'u la yastakir kama hayatid dunya. In tubig, di siya magtap-tap, di siya magtutog. Sumasa na sa yanod.
Sumasa na sino pun si lupa. Sumasa na inparkala. Uno. Sumasa na niyaon malawa siya. Tumahay. Biat turing kaboy na tuhadun niya. Kaboy na tuhadun niya. Ayaw kau amin manali. Bang ko miskin. Salama-lama ko miskin. Ya ako'y sabdayan, ay ko magtalisaw kat kaudayan, mintin impagdaya mo. Sawab tumtuma asusungon impagdaya mo yan, makajarian tangsuan sinallahu ta'ala. Makajarian kawaun sinallahu ta'ala sarundun. Makajari. Makajari. Biasa pan tuntuy, bukod siya tutong. Damik yan in tubig, di siya magtap-tap. Aluluunan niya. Damik yan ingkatan tubig. Bangkaw simud palaw, limurup, tan tumabasa kaw. Ang kanahaw ng bukusog jimatong panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imasubo, Ya Rasulullah, uridu an akuna minal faizin. Ya Rasulullah, mawaya ako mainang tao nagparungtungan padaratin Allah. Laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunya. Wa khud minha. Paggangiin pagdunya mo, amuin di na ikamumpat kay mo, kawa sadya kaw sin tubig, amuin tubig, dagbus dunya, amin kumakaw sin pagdunya, kumakaw tubig, ganta, ikarayaw kay mo. Berin dagbus. Inang kaw sin pagdunya mo, hakanta, di mo kalupahan, imba kapatut kay mo sin Tuhan. Sawab bangkaw kima, bangkaw minum sin tubig, piasubram yung pag-inom mo, piasubram yung pagpaigo mo, piasubram yung pag-usal mo sin tubig, kumangi na kaw, biatura imparkala dunya, bang mo piasubra, kalupahan mo inad daw susungon. Imagusaha, wala kita nulyang sin Allah. Imagdaya, wala kita nulyang sin Allah. Why? Uno indak busin dunya ini. In dunya ini, ambok masa, ambok sahabat sin Rasul kita na in Nabi. Ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Bang piangay unya para Rasul sallallahu alaihi wasallam bang makajari duna in Rasul matug kaniya. Amin kaanig-hanigan niya marayaw. Amin na usal. Amin kapag amin bang muli rapat in Rasul matug do na halupan niya. Kaanigan niya maraw. Sa uwi nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi sapahan ko lang nga patuhan. Madunya sa bunatun in dunya ini. Wa fil akhirah iban sinadlaw akhirat. Illa mathalu yaj'alu ahadukum asba'ahu fil yammi falyanzur ma yarji. Law nga in dunya ini, law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya law nga sa pantun, in dunya iban sinakhirat. In dunya amim yaun kau palaun. Pag-uus in tudlo mo ini, tiyugsok mo maun, kyus imus, yutang mo patuwig, ilima mo, ampa mo yangkat, ti mo nakapin, in makapin den dito, halima mo ato, law sin nabi amu nyatu in parkala dunya. Siwi-siwi. Indunya malanyap. Kita mo. Malanyap indunya. Law pasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ana dunya karakibin istadalla tahta sajarah. Thumma raha wa tarakaha. Law nya in aku iban sin dunya biya sa pantun si mandig-sandig sadyaku si maadayaku apuan kahoy. Pagsaday ko apuhan kahoy, ampa kuminig, ampa kubinin, biat pura sa pantunin dunya. Ya kau, kaya mangud ko ka Islam Yulias na Allah Ta'ala. Ayaw na to paglupaw ni sacrifice in Rasul. Ayaw na to
pail pahilon impiatumtum. Piag asaran dugo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang man kita no makawatok paaramah. Bang man. Ayaw na tulupahon. Piag asag dugo sin kamaasan na to. Bang man kita no kaidayatan. Sa ing kamatawran din kato piag kalupa kita ni. Yari kita no piatumtuman sinahambok alim. Ambok alim. Sheikh Yahya Ar-Razi. Amo kalim, piatumtuman kita no. Kaya nga tanumang biyanin tao taka-akal. Aun masul pamaham natin tao taka-akal, bang nagkarayahan, aw nakal, kimudan yung pag-usao nakal. Sa yari kita no piatumtuman sinahambok kalim. Betan kita no, biyanin dagbos yung tao taka-akal. Biyanin dagbos. Laung sinambok alim ini, intaw taakal bang jima tu intu parkala kanya. Biarin dagbos. Bang jima tu intu parkala ini, ito nga inahambok baran mo aw nakaw akal. Sabang mo di ini maparagbos intu parkala ini, kimulang. Hindi ko nakaingatan, bang nakapakay ninakal mo. Laung sinhambo kalim, laung niya bangko mawaya yanun tagaakal, laung niya tatrukud dunya kablaan tatrukahu. Taykuri in dunya, hari ini apa kau taykuran. Unim maksud. Singkap tangan. Sinhambo kalim, taykurin dunya, hari ini apa kau taykuran. Ganya kau iyan, ingkatan, silugto, ibadat mo rendi, bangkatan mo, di nahikamumpat, pakawayan sintuhan, ay nakaw huminang. Tay kuri siya. Sawab bang mo tiyay, kubang mo wala, tiyay kuran, naligap kau singkasada panahadunya, kabalikan po kitawin, hinang nato na dunya, matug, kumaon, mag-usaha, magtamong, sometimes mag-game pa kita niyo. Exercise, lamod. Sa isang bahayang 5 minutes, mahunit na to patindugon. Sa bahayang tumaas na hang 4 minutes, sa matawag ka to timitinggal. Taliw na tuwa maraw. In reason sing kaywanan, masigpit in kabuy ang kani makasambahayang. In reason sing kaywanan, ligat papag-usahan kani makasambahayang. Subhanallah. Nabang initinggalan mo, wala mo tiyo na indakan sintuhan, ligap ko bukon ko ligap, lipay liliw pa mo, inpardaakan sambahayang, tuntuma, biya kau imyan, yan na indunya kay mo. Wala na kau timay kudah dunya. Siyasat na kau sin dunya. Kalau niya Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Inna dunya kad irtahalat mudbirah. Sabuna tudlong niya in dunya ini. In dunya ini. Malayo intulakan niya. Sarta in dunya ini tay kuran murah siya. Tay kuran murah. Nga in dunya. Wa innal akhirah kad atallat muqbilah. Sabunan tun in akhirat lo nga libel Abi Talib radhiyallahu an. Ipagbak mo siya sa hawa-hawa pagumulan. Sa hawa-hawa patahunan. Sa binadlaw akhirat, inadlaw akhirat aun panagnaan. Way kay napusan. In dunya aun panagnaan, aun kay napusan. Pinakaw. Kita mo? Ikaruan niya long sinahambuok alim. Bang kumabayan ng takaakal. Bunya kabran kablaan yudkhilahu fi. Inang nasal kau kubul mo, hari pa kau pasurun palom sing kubul. Bana kabran kablaan yudkhilahu. Hinang nakawasal kubul mo, hari pa kau pasurun. Biarin dagbos. Wala pa kau di magpakpalom sing kubul, panali na kau bangunuin yalop mo.
Panali na kau bang uno imahinang muluto. Apa hindi ka to kamatauran, kaingatan king kamatay, kaingatan king biya ini. Sa wala niya ingat bang uno'y maranyan luto bang mapatay. Pisan pasan miyawot papitong lapis langit, pidyo alam, iningat mo, magtuhan, iningat mo, umingat sing kamatay, bang kau dira umingat, bang unim maralo to mapatay, malungi da kau, tumtuma. Tumtuma. Pila rin ka to, inaso sallallahu alaihi wasallam, sumunta ka mo. Uno hindi niya kahatihan. Uno hindi na kaingatan. Uno hindi na kapahaman. Sa impangasubo. Kaya suisuiwa na ninga sindakan sinallah. Why? Sampai. Ya Aisyah radhiyallahu anha kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabot magpamidpid intuhod. Sumambahayang. Mahabot. Maabot, mamidpid intuhod, sampai iman niya ay siya, Rasulullah, magtuyo pa ko, mag-ibarat, yan po ng padusahan mo na kaunaywan na kahuli. May talaw nga, diba, ako manjari magsyukur patuhan, inakuyan pun padusahan na bilang ipon niya. Kita niyo ba? Dati kita iyan sin Rasul, inhambok sa lagu-lagu pagsarang syukur, bangko simo jud patuhan. Bang kau simo jud patuhan, biya kau imyan, nag-inang nasal kau singkubul mo. Natumtumun na to, ingkatan sin himadir halayb ini. Di ikapagsuk na ikaw iwan sin ako, o manaykod ka to. Sa kahaba magatod pa kubul. Di na to magkatali, isa-isa kura halom kubul. Di na ito magkatali, kiamin ko kataning kasaddapan ko, kiamin ko kataning pangarta ko, hilom singkumuliw ni Sesa Kura, tingin lom pabitu-bituhan, di ba ako makatali? Ang papium mo na ingkalasahan mo riha dunya, naramo nagsaw tinuanan, di kau iwanan palom singkumul. Ang patungtumun mo, in parkala kumul asal biyta sin Rasul aung kasiksaan. In parkala kumul aung kasigpitan. Panagnan datungan mo, bipul ka padlaw akhirat. Dabang yan di mo dayahun asal di pakaw hadunya. Tumtuma in kumul. Wala ka liulupa. Lupa-lupahon mo, wala ka liupa niya. In pinakadabis mo hinangon. Da sinagi sinalin. Hinang nasal kau kubul mo, hari pa kau isud pa kubul, biya kau iyan. Taka makaw sinluto mo, humalo palom sing kubul. Kaya nga tanatusan, kukupot ilay maramatay. Sa mataw da timitinggal. Mataw da naginang langgal sara. Yun ang kapansin. Suway in parkala ini. Imbiya kato taniyo. In dunya suway na to inangun hatay ko. In bunal nagdunya, in pinaka nagpagyanon dunya, amo na in tao timinggal sindiakan sintuhan, tumtumun na to. Ikato niya wasihat ka to sinambuk alim. Wa arda an khalikahu kabla an yalqahu. Suway ko magrida ingkatan unu-unu jumatukay mo. Hari pa kamu magbakiwan sin Allah Ta'ala. Kita mo? Hari pa kamu magbakiwan sin Allah Ta'ala. So bang natunahin ang into parkala yato. Malaggo parungtungan nato adlaw akhirat. Malaggo parungtungan nato adlaw akhirat. So inshallah subhanahu wa ta'ala. Hambok kato bulansang. Kato taniyo. Suway kita niyo kumapot sipog pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piagluas lungsaran kita no sin Rasul. Piagluas lungsaran kita no sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nagpikil imbaran mapuinga, wala nagpikil imbaran mawinsana. Bang mayan ing kita nyo kahidayatan. Bang mayan kita nyo
kapanduan sinagama mabuntol. Bang mayan kita nu makawatok paagama kawayan sinallahu subhanahu wa ta'ala. So inshallah subhanahu wa ta'ala, mamarayin na tukat utanyo bulansang aparkala pagdunya, ando ayaw na to lupahon. Indunya ini biasin sambat ko, whether like it or not, asal manay kuda ko to di hadunya. Sa tumtumun sing kita nyo, wayron na sab kita nyo lang sinallahu ta'ala magpasadap sa impyang langan kato sintuhan, amuin lupahon na to isab impalsukuan niya. Lupahon na to. Sa inallahu subhanahu wa ta'ala tumtumun sing kita nyo, in parkala ibadat tumtumun na to. Pila minutes na siya mag-ibadat yaon? Pila minutes da? Magsambahayan. Ang kansuwain tiap-tiap rin katutan nyo, amuin di na to lupahon. In adlaw susungon, in kita nyo manay kudiha dunya, pila rin umul na to, pila rin kasadapan na to, pila rin pangumulan na to di hadunya, manay kuda kita nyo, sa bisampay sa biyat to, inallahu ta'ala, tumtumun sing kita nyo, sangat baing ulungon, baing kasihon, ha mga ipon niya, murah-murahan, bangan piagbarakat harumi ni imbulansang ibang patumtum sinahambok tayo manguron niyo, ayaw man kamu masumo, amuin, masumo, dumungog, simpatumtum, simparkala, agama, insyaallah subhanahu wa ta'ala, basi sambat, shout out, nyabot kita no pitong gato sa rumini, ando magsyukur, ang mga nag-share, ya-share no sa dyan, malago na ibadat, sawab ya hampit nyo in kaibanan. So insyaallah subhanahu wa ta'ala, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So biyaon, in mawaya mga subo, insyaallah, jawaban namo akagaus-gausan, damikan in mawaya amuin magpa-shoutout. It's time to shout out na. So, inshallah, syukurabya, emotional to rin topic tarom yan. Sawab na kita nyo wendunya ini, yan yung virus. Dawang kita nyo rin pamanali, imahunit, saan kita ragpakan sim virus, bang man kita nyo wala na lupa, parkala susungon na to adlaw akhirat. So inshallah, magsyukur naman nagdungog. So biyaw mag-shoutout kita nyo. Iban damikan manjari kamu mga subo, ang mga pangasubo parkala, amuin bisang wa topic, jumawab ako kakausgawsan mangdi Allahu alam matawd labi ning kato. Inshallah, shoutout ta mga team Talyaka. Yan yung mga team Talyaka. Wassalam, Paji Wahid bin Lutyan, biya pa ko kita yung kumino Paji. Alhamdulillah, masin-masin nyo duahanin tayo manguron niyo. Shoutout tayo doon. Shoutout kan Nasir Hasim. Okay, shoutout kayo mo. Shoutout kan ni Ki Ahmad, magsyukur, Ryan, magsyukur. Shoutout kan Shahid, yaw na kampo Muslim. Alhamdulillah. Amin yaran, magsyukur. Tuan magsyukur na isa. Blate na yun ang panimat nga bayan do, amunar ko Paji. Shoutout. Champion Sheikh, mashallah. Okay, Zaid Azrak. Ando, magsyukur. Tayo manguda Wi-Fi. Amok yan amok. Tayo mangurun kan, di magbugtuin. Amuin pagtabarro sin. Rijiki ka na sinallahu ta'ala. Mashallah. Okay. Magsyukur Sheikh, magsyukur dahil siya ba magdurungog. Inshallah, next week ato. Shout out, Maing family, Hasiraway. Shout out ang mga Maing family. Okay, shout out Sheikh, shout out kan Tatad Ho Kalbit. Grabe mga nganyan. Okay. Shout out kan Rizkan. Okay. Shout out kan Ahmed Raj. Pa-shout out ang mga tausog diya Green Hills. Manila Sheikh. Shout out mga ta Green Hills. Mashallah, mga tausog doon. Shoutout Sheikh from Ipil, Sambuanga, Sibuga. Yes. Doon kita ha mga, doon kita ha mga south yan. Muna sa, Ibnu Sali, Kisar. Kaya tag ko, sawot na salin indunguhon mo. Okay, salam Sheikh. Bang tao di magsambahayang. Okay, ang pangasubo na ini. Pangasubok. Sheikh. Bang intaw di magsambahayan in mga kakahinang nga karayawan di baha tayo maon. Allahu Akbar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. In katan amal ibadat na to, magtatay ma Allahu Ta'ala. Tumtumon na to
inibadat nato mangi maraw imagtatayma Allah Ta'ala. Walaupun intao na ginang karayawan, atat kala tinggalan nin sambahayang, ini buko na kinagyan na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya siya sa pantun nag-inangbay, aun dingding, aun atop, aun tandawan, sa wayrun hagmiya. Damikin siya pantun pa si mga ulama, biya laong niya dagbos, nanahukaw, liyon mo ingkatan panabo mo, sakali, pagay mo pabay, wayrun naluna mo, nabuslot, naasag siya. So, amo niya to. Sawab meta, inpuhunan kata, sabi nagi si Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in saluhat salatu, in saluhat skullah. Bang di mayaw in sambahayang, di mayaw in katan. Di mayaw in haji mo, di mayaw in sarakka mo, di mayaw in paghajj mo, di mayaw in puasa mo, di mayaw in zakat mo, di mayaw in usaha mo, di mayaw kataning kabuhi mo, di mayaw in sambahayang. Rasul nagyan, buko na ko ha. Fa in fasadat salatun in fasadat kulla. Bang kimangi in sambahayang mo. In fasadat kulla amalihi. Kimangi in katan hinang mo. Kimangi in puasa mo, kimangi in zakat mo, kimangi in puasa mo, kimangi in hajj mo, kimangi in usaha mo, kimangi katan amal ibadat mo. Bang mo tinggal sambayang. Allahu a'lam bissawab. Ya, besambat in magtatay masin ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Magsyukur ana nga subo Joms unian tintin okay. Oh, shout out kan Umar. Yan Umar Abdulaziz. Abdulajid. Yan siya sa mga sibugay. Okay, James R. Sabdani Tiblani. Pa-shout out Sheikh from Madina Case. Oh, shout out ng mga to Madina. Shout out tuan ko. Shout out kay mga sa Puon Yong. Okay. Ajmir Husim. Shout out ka tuan from Malaysia. Oh, Malaysia. Apa kabar ay Malaysia? Apa kabar ka? Okay. Apa kabar? Malaysia. Salam luar sa Brun Kanyo. Tummil Sapari. Pa-shoutout usad. Shoutout kan Tummil Sapari. Pa-shoutout Jainal family si Santa Barbara. Oh, shoutout ang mga Jainal family sin Santa Barbara. Okay. Ummu Alman. Ando Antiaji. May mission Antiaji. Amin masing kami yan. Magsukol na patumtum Sheikh. Magsukol na sa Antiaji. Pagdungog. Antiaji Ummu Alman yan. Mashallah. Diyan magbugto. Every live tayo na dyan siya. Mashallah. Taji, balik siya ikaw magkuha na. Siya ang mga itabaro mo balik ka to. Bataw ni patugod-tugod. Tabay tayo man anak mo atol ni. Joke lang. Assalamualaikum Sheikh. Kasila sa matun kayo mo. Oy, Carl Jamili Tingkahan. Salam na sab kayo mo. Manghod. Mashallah. Al-Khalid Bagsukula patumtum Sheikh. Yes. Salam biadin baka tuan impagkila patuhan. Oy, mashallah. Biadiin kuno impagkila patuhan. Kamu mga viewers, biadiin baha. Ha? Ang pangasyo na yun, biadiin baha. Aka ako, apol miya, itakawrahon, maun kita pabayta sin Rasul. Inagi sallallahu ta'is Rasul, ta'budullah ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Pagtag-ipon ka patuhan mo, isa kaulaw laki kita mo siya. Bangway mo siya kita, sa bunatod kikita niya kaw. So, bimana, bang kumila pagtuhan mo, impangaso mo, impagibadat mo, isintudyuhan. Tuhan, na ikaw rasabsan ni makaingat sintuhan mo. Basta ko nagibadat, kaya nga tamon, Tuhan. Nawang kawala nagibadat na intuhan mo, Jesus Christ. Allahu alam. Joke lang. Ha? Amo niya, tutay mangod. Bang kumila patuhan, uy, subhanallah. Ingkatan sinagibadat patuhan, kakilahan ng Allah Ta'ala. Well, may taong patuhan dugaing. Nawang ko'y malong mo, abid wa ma'bud wahid, intuhan ang buhok, ipon mo si tagipon ang buhok, Tuhan, pagtawbat ko singkabtangan mo. Amo niyan. Allahu alam bisawab. Magsyukur Sheikh, salikat Sheikh, magdusa maray, natin basong mga suwat to. Masisya ka mo, masapatin kwantay ni, shoutout, salam doa, anak kapo sin magtaymangod, hajihani, assi, usna, okay. Pa-shoutout from Sabah, Siyang Wahab. Okay, magsukula patumtum. Watching from Qatar, Pringles. Okay, Sheikh, pagkatan tausugdi. Okay, shoutout ang mga tausugdo. Natin yung bukod tausugdi, lamod. Okay, shoutout, magsukol. Assalamualaikum Sheikh, shoutout. Shoutout ang family Jawali from Kuwait. Okay, mga tao di sabi shoutout tayo ni.
Labi po mga katos. Pa-shoutout Sheikh. Okay, magsuko Sheikh. Magsuko lalo. Shoutout Talubigan. Masuk pamarkad sa Liman. Oy, mashallah. Shoutout Talubigan. Yan ko ng markad. Bago yan. Yan na. Markad sa Liman. Piyangungunahan ni Sheikh Sansibar Jamahali. Yung mga kanakan nyo ron. Mawaya mag-hepid Quran. Ay kamo maunubayaon. Maug. Mag-enroll kanila matto. Sawab parungtungan na sing kamo kamasan. Damit ka na, ambok, tayo manguruntan niya nagtabarro, sinarta niya, piatindukan doon, biya kan kahaji, muhajir, ajibun. Aw na siya nga suwat, ano na to? Sheikh, magsukol, okay, numaso dalali pa shout, Sheikh, shout out, kan ibnu sugod, alhari imaw, dada say salam Sheikh, aun diungog kustas, nagbaytay nabi Musa kuno, amo siya yung problema, ni masapat ni ko yung pagkaliwasig kaywanan. Okay, ikunta na yung mga pinin niya. Okay. Sibu dawa isab, salam tuan bang isab makajari pangayon ko na kaimin po sa kadihadun niya dagpakpadlaw akhirat impagyanon mo yan luto pa kubulan maapman. Uy, nahilo ako si pangasuwat to. Shoutout from Manila. Okay, shoutout Sheikh. Okay, champion na Zaid Adsrakyan. O muna Jinay, champion na Zaid Adsrakyan. May nag-bad sin wifi ta. Shoutout Doro watching from Medina. Okay, shoutout ka tuan. Mashallah malingkat in topic pagdunya inshallah. Kabalikan ni mga beni topic. Makapanganartod kita ibang makatumtum sila dalawa akhirat. Shoutout Sheikh Family Awang, Sambuanga Sibugay. Shoutout mga Family Awang. Salam Sheikh, syukran na patumtum. Watching from Riyadh. Dia Hajja Mannan. Shoutout ang mga bata Far Albatin. Okay. Salam pa Tuhan, pa shoutout to, salam kuno. Okay, Melhan Adam. Magsukol Sheikh, patumtum, yes. Magsukol na sa pagdungog niyo. Shoutout Sheikh, inhansam mo di na liuhan. Allahu Akbar, syahid. Ay rakolando masukala. Mataw di sukal Saba, nagka-diabetes. Pa shoutout ka tuam from Sandakan Saba. Masya Allah, Sandakan. Yan yung mga sukampung tayo, Sandakan yan. Mataw mga kampung taro na Sandakan yan. Salita dya kaingatan. Yari na isa. Ang pangasubo sinambuk. Tayo mangurun tayo nibakan Omar Abdulaziz. Salam Sheikh. Pasal sin Sambahayang Fajar. Bang sumpa ba nakabati kita mga lisagunum na way piyagtuhuran. Jari na ba? Yes. Tuanoms, bisan pa yan, miabot ni sang kutagdua sin matasuwa. Nakabati kaw, tinduhan ni Sambahayang Fajar. Bang man, wala mutiuod. Na bang mutiuod na tumtumoy na Allahu ta'ala iman, fawailun lil musallin. Kabinsana ng mga tao magsasambahayan. Alladhina hum an salatihim sahun. Amuin mga sila magpapahil-pahil. So inshallah, kalau mga balikat to, ma-topic na to in parkala sambahayan. Sa matod pa topic kunta inshallah, ay diya ka mo sumuhon magkwan. Ay mga way pa naka-like sim. Ang kaywanan, long katuan na film, may tadi ko pag dinamo pagkakitaning comment na mo. Para kakitan, mag-like and share ka mo para kakitan tayo mga comment niyo. Yan na page ta. Joe Anancheta, assalamualaikum Sheikh. Waalaikumsalam Pulis Jo. Pa-shoutout, pakatan, alumni family sin Pilal College. Mashallah, Pilal College. Al-Chumimi Kasin. Okay. So inshallah, Jawero na pangasubo, magsukol masawang patumtum. Salam katuan biadin ma-achieve in improvement, iban mabus in pagsambayang sinambuktaw. Dahil nagbusan, di ko kaatyan. Biadin ma-achieve in improvement, iban na di kita ra kumansan in mag-achieve sin mga parkala yan. Amin po. Hi Sam Awang, Sheikh, pa shoutout family Awang from Sambuanga Sibugay. Mag-achieve ko sin kwa mo bang si kimusog ko magsunnat, kimusog ko nag ibadat sin katan amin para daakan sa Allah Ta'ala. Amin to in ikaw ra sa ni makaingat bang simong in ibadat ni masinway. Di kwan sab bukong kitay nagjajakasin pakanya sin kakahinang. Bang kamo. Saya tahu mana tempat milik Jawani maripit oki awal tahu. Oy, orang Malayo. Aku tidak tahu. Shout out alumni family. Okay. Salam Sheikh.
makonsider ba inapso sim pag-asawa ruwa sambil paupat misan di niya mapasanyang impangatan sinasawa pun? Allahu Akbar. So ay nasubon tabian mga mga mataw da asawa. Naaripin dirawan tuan ang pangasubo ko na tadkaw. Okay. Masapat law magkalaway komento di ko magkasaggaw. Check malagudo sa pag-ato pamaas. Yes, malagudo sa pag-ato pamaas. So na balik kalau topic tayo pagmaas inshallah. Next week topic unta. Oy, shout out Tuan Guru kan Abu Umar. Pars Boy. Yana Al-Qasim. Said Mir Said, salam Tuan, shout out from Saudi Makkah. Okay, salam Sheikh. Pa-shout out kan Nursana Agsakyan, Sibuko. Okay. Uy, labi pa 500 in viewers tayan. Kak Tuan, shout out tahina ko kalasan amin na simihag. Okay, shout out ko no anti amin na simihag. Sabi ko si uno ba in hukuman sintaw mag-ibarat sa uwak impangatayan niya sukran katir. Unin uwak yan. Uwak biya din yan. Ba't inuwak yan? Biya manok-manok saan? Na Allah alam, in mga pangatayan yan, tupot Allah talaga makaingatiwa si siya. Salam Sheikh, kuno inuhukum, Salam Sheikh, puas maray magtapil juhul puas sambayang Jumat. Bakas na to na in mabaya dumungog sin mga parkala Jumat, yanda apage na to in lecture ko. Dungugon nyo man, ba't nyo kahat yan balik? Okay, yari na inambuk, mahulang na to. Ika Haji Amil Hamja Sahak, shoutout, balan-balan, Risto, salam doa. Okay, salam doa sa Kaji, inshallah. Pa-shoutout kan Sheikh from Ipil, Sambuanga Sibugay. Okay, unin basta singa mo. Aldin Sari Andahul. Okay, shoutout from Ipil, Sambuanga Sibugay. Shoutout from Bungaw Tawi-Tawi, Sheikh Alawi. Oy, shoutout kayo mo Patuan Alawi, long sin Isampang. Okay. Shoutout. Okay, Al Sharif Handa. Ayman Sahak, maray nasaway Kaji Amilamja. Salam Sheikh, shout out ta mga bata Bartel doho nakisisimol. Yan, they are watching from Imam Bartel Center. Okay, shout out doon ka ng mga Bartel yan nakisisi. Marayang pa sila, pa nakauwi. Mawaya mami mga dress parkala amuin tamungon saba. Na yanin kwani Kaji Iman yan. So inshallah subhanahu wa ta'ala, shoutout kan General Jumadil, shoutout Sheikh from Saudi. Okay, shoutout kay mo Amaun General Jumadil para yawain kami akawa virus doon. Dalawa ka yan ukon virus di mabawa kay mo. Salamat kata magsukal effort mo. Okay, inshallah subhanahu wa ta'ala magsukur okay na mga temod ko agama Islam. Alhamdulillah, Sunday Ahad ang pag-games na to. Ahad ang pag-games na to in nagtabarro in Hamburg temang ornato biyakan Adji Ongs in Facebook niya Princess Aisha Umar. Princess Aisha Umar. So inshallah subhanahu wa ta'ala magsyukur ha mga imadir arumini miyabot kita no kay na pitong gatos sa biya miyawa na miyabot ako pa kakatos. Inshallah subhanahu wa ta'ala, magsuko ha mga himadir, magsuko ang mga dimungog. Bangaon kabtangan sin temangod niyo, ituan Naufil, bukon maraw, dungugon, bukon mantap dungugon. Ando, pagdilan nyo kamaapan sa wabmeta, ingkitan nyo ini, manu siya sadya, magkalawog. Shoutout anakon, kambos, dil, abukasi, pahabil lutyan, shoutout kayo mo. Sa wabingkitan nyo ini, na manu siya sadya, o masul, di na to pagka, dungo di nato pagkalimatan ng kabtangan sumagawa pagilan nato kamaapan bangong kabtangan ni sinay mga temang do nakasakit atay no sa tumtumon nato ingkatan sin piasampay impiatumtum nato whereon kami kimawa alaway pikilan akkal namo sumagawa kimawa ako hadis sin rasul kallam sinallahu taala iban nasin kaul sin mga ulama ada punin ako nagma nasadya ako
wayruun lamud ko simparkalayan. Wabillahi taufiq walidaya. Subhanaka bihamdik. Nashhadu an la ilaha nastagfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.